Blay Pibaro Shagatup Khubor Na Ka Bosco Media Network. Kimat Bokong San Menta Kasngi Kilong. Kesorkar Miglaya kan kentup lang ya baro ki Emily hakajing kun ban pentri kam ya ka ILB Khubor Na Ka Jylla. Pentip usim ke Himajirang ya Deputy Commissioner Jangkarib Hoi District bawan kurup jaka ke Assam ki jaka Khubor ke Miglaya. Pentemaj nak terekam ke KSU hapok ke Skul Ba Mahatma Gandhi University. Bat bam do keding ya kidukan kibadan hayo gabil bazar hanot garu hits. Bat mintangin pa shiki khubor bakam benya. Umintri rangba kamiglayo Konrad ki sangma mentakasngi ulay tuho bagasorkar Jylla kan gentup lang ya baro ki Emily hakajingi kun ban pentrikam ya ka ILP ha Jylla. Pursue the government of India. So there is no plan A or plan B, there is only one plan, which is to pursue and to convince government of India that it should happen. But there could be multiple ways in which we do it, sir. So therefore, the honourable members' concerns are definitely are taken, sir, and it is important. And as he has correctly stated that the state and the assembly, this assembly had taken a resolution on this matter on the 19th of December 2019, which showed the intent of this house and the government. Usim ke Himajirang ula pentip yu Deputy Commissioner Jangkarib Hoi District baka Assam kala led ban jurip ya kasnang umshru ka baha apo uput usam jangka Himajirang hapo ki Khubor jangka Meghalaya bat Assam. Usim ulai thu baka sarkar Assam kala pindan kam deki kor ki bor global positioning system habakla led ban jurip ya ketika jaka. Hakabayate bat kani usim ula pentip ya UDC Karib Hoi District baka tei kasnang ka hapo ka Himajirang nadu hendain thai. Hakaway pat kapang usim ke Himajirang ulay tho ya UDC baka sarkar Assam kalawan ban penyeng dakinar elektrik hakasnong Mai Rapur klem kanu gajing pentip ya usim. Usim ulay tho ya UDC baka ni kasnong ru kahap hapo ke Himajirang. Usim uloong baka ni kajingle jang Assam kalong ban kurup ya kijaka jang ka Meghalaya. Ba kesurkar Assam kalawan si ia kini kimapur kini kidur nila submit ia kini kidur berapa yang nila tok baik Assam survey ini kidon kini kijaka kibaka Assam kalau penselur ba wat haki jaka kibaladon kini ki pos elektrik balatung ke Meghalaya hinre penbenrap susu sadaki pos jangka Assam kum kini pada ia yang ni kidon kini ki kerja mau ki bala sung dah kami Meghalaya dan kini ki NRGS scheme mo bagi pentrai ki bu ia kini ki put yang pada jam kami Meghalaya inrai ka Assam kalapan prai kini yang ni pada hakat Shillong umsuru ke sisa kadai wat ka jembrigaun ru umsuru haka jintip jungi kalong kam semha bapo ke disputed area kijing kini kibriu kinong song ngi ki imsuk imsan bat ni ya tenre menta pade lapelrung yaki kum haka disputed area kini kenong senong umsuru kilawan nengkong kilawan bu ia kile kidak hadir pada kiwan tung sundan dau mampu Kakasi Students Union minta kasngi ka khatsal trik ulber arjar arpoar kala yo ban penkha thamai ka shna trekam jong kaseng hapo ka Skul Ba Mahatma Gandhi University hakaba arpun riungut tam ki samla pule hapo jangani ka Skul Ba kilawan ban penyesno ya lede bat kaseng KSU. Hakate kasngi lawan ban pinskem do samla lambok star marnga President KSU Sengkme hakajingedon ringkat usamla Ferdinand Car Company President ka KSU North Khasi Hills District Unit but kidukot ka North Khasi Hills District Unit. Habakren hakate kajingelang ki samla rangba jang kaseng KSU North Khasi Hills District Unit kilas ning lakraw but I mean sim ru ik samla ki bathamai ki ban sa shimti but tian smai ban longkum kidukot bapura jang ka KSU but ban shakri ka jat ban reu lingba ka ni ka Mahatma Gandhi University Unit. Badalangi bang sutu ni pengam idan ka mesim ke jimut suka ya tar jilong ka kerpang ni hak sutu bandri ketong ka jat ban jungi pada Khubor ini yang berkat kalau ide nak nung bentar kuno paskem ya kari berkat dulu kau
Abang keren sepang kata gari berkecet putri. Kini bersumpuk mungkin sama putri. Gari berkecet putri. Bersnok kata gari berkecet putri. Akhendau kesiap. Manga mungkin dia. Rangkat pada tegari justru kakian kata. Kalau kita genyap kencak nak. Kenapa berkecet putri cumi. Bersajak siap. Mat kita genyam berkenfai. Tentang pada kita kesamla kibla nang sta kibla sempang kipen klain perginan penjanai kata pan pedim ni gede pateng pat kapateng masuan penyu pat khet penyu pat peteng ya kita benda maka chat pendu kena klain propos lading ya kran lelai sepang kecimdon jom kri beri opo jom chat pendu hujungi kemakran mursin pikran sepang kuantiti ngila aran lupa injetkin kualiti jom chat pendu kualiti berhati ikis duri. Sudah para semula di bawah ini. Nomor akan ni kata, menerai di Noyang 4 di bawah dia dalam kumde, juga distrik berkunjung nampak segibi. Ni kamdu musim, begini perkat kita di Noyang dibaca oleh TSU. Menerai thong kecui, kalau begini ay, nilai kat balak, lada ni kenal, yang ke kaba kata jingkok, lembak ikut, kau bersama kaba jam-jam. Ka Society for Urban and Rural Empowerment West Giant Hills District ringkat ke Jingatray Lang ke Jawai Civil Hospital Blood Bank bat ke Miglaya AIDS Control Society haka khat arterik ulber arjar arpuar ke lepelong ye ke village level awareness camp on HIV AIDS kam voluntary blood donation camp ha CHC Umulong. Haka jingelang bala penyat da ke Koriniki Shillong layo iki kintin pediang burom naka niwan ki Shilla nang ta ke jingkren lingkot bayade bat kathong jong kani kesngi da ka dari mika luat kumjuk ki kintin I mean si mi kinong shimbenta no Dr. H.H. Mormon President ka Show West Giant Hills. Kasunita Suna naka MECSWA haba ai jingkren gum kariu shempang halor ke jingpang HIV AIDS kala kentui ki pat ba bekim de ban khuslai namar hakini kisngi ki bre bayo ya kani ke jingpang lada ki shimkhia ban di dawai tikna bat bot iki kendon kidang la hi ban yo ik jingkot ka balong ru kalat ban yada na ke jing sapriang. Haka jingede berkejing Aisnam ke Dr. P. Shilla, Medical and Health Officer in charge Jawai Civil Hospital Blood Bank Center, kala ai kejing sngongu ya ke SURE bala pelong ya ke blood donation camp, kumju ru ikiseng gishnong beper bada kejing kershan jengki ke blood bank kala ban sakhi. Kala ban syakri ne ban ai jingerap iki beriu ki bedan kam snam kenu kapor. Haga juk kapor kala batai ru syapang keru kam Aisnam bat ru ki kendon bedan kam ban bot kum kinong Aisnam. East and Hills Park Clear CNC. Taga blood bank ko yung kepada M4 ka menrun snemuro. Dayi ka open line smoothly day jinggirap yung voluntary blood donors. Ni taga daw ni kasmi dapat man ka go ni ka voluntary blood donation. Oras niya uskiat wa si replacement ni do chim snam kina blood bank exam replacement. Henry do to replacement ke belakang untuk ye kau ye hewan. Saya kau mungkin now belmarai pi pi kaman kalau ke replacement le dang kim di belakang ke voluntary blood donation le. Now to pi tok lembaga flutes. Flutes kita ada tipe pi directly no. To ko wan to ga sharing of needle syringe. The sharing of needle syringe ko bon sin Wujud senyawa perdiang ni kat ni dan M6M the sharing of needle syringe. Rayam M dia mah. The sharing of needle syringe tau M dah ha perdiang ni from user. Te dah meliang ke max. Dia ego youth program ko kut kita target intervention regarding on the drug user. Dia M dah ke NECP. No needle exchange program. Dua ini dibuat inject drug. Dah jauh juga keliang untuk di dojo dia pinju situ di deh kamu orang naik bahasa imye stop imye no orang hai tim meu inject drugs ham inject deh ye nem ye naik bahasa item ye naik bahasa kerja ide dah in program yang untuk stop ini hendak yo prevent am prevention no tak kamu orang kerja flu challenge tak stop ini kamu kata naik bahasa kamu orang iwan wadi ini lek general lalu orang idam itu ni nong dam senden, te down neliang yang kesorka yang Meghalaya is control suruh trek lang yang Keding kebaklang kalabami kidukan kibedon hayau gabil bazar kebecengai kumba khat ar kilometer na anogre hanot Garu Hills Sinin Kesngi.
Kini kelaja ka Porsche Pobaji min step. Kitu ki bayu I kini kejingja kila itu bakadau jong kini kejing peluk jong kini kidukan kalong na usola bateri jong kawai ni kini kidukan. Hakini kejing peluk ding ladon kejing ing jong kidukan di sha bat di khal. Kini kelaja ha kapor bau terai dukan udang lej pamja. Ye kini kejing lalaban pelip di kibriu ki bayu I kini kejingja. Kejing wan jong ki pelip ding nadu rongam kala long le no e na markat bandawan maki ye kata kejing ladap pelip de kinong shong shno. Dal salne bakko gabel bazalo chkhung ata somayang somayang gabel bazalo dokhanangko kamaha bini bimkon nikin bird tisira mga bini dokhan ko ba kamaha aro dentang ge bri dokhanang ko ba kamaha bini dokhano dongpa bostorni damrangara lakni agos porani damrang dongachim Lepelong ha alok pang ye ka tong festival balai singi ha pedeng jengki garo basang basa ha South Garo Hills District. Kajing temu jong kani kelek kemen lek ngobha kalong ban penne pensa ela ka jong kariti ke dustur bala ai pateng de kilong shwa man shwa. Kasenjuk ki kenthai Shillong Archdiocese Zone 1 kalapelong ye ka Women's Day kam 4th annual meet nin kasngi ka khatlai tarik ulber arjar apuar ha maulai parish. Hakani ka jingi kendu lang kilong kami kilai kren halor kapang ka jingi ringkat kerdan kenthai shinrang ha kaminta pan kan penklan ya kalawai. Hakani ka jingi lang lawan bani shiminta de kilong kami nagisantali ki parish ki bahab ka Zone 1 kita ka parish apa Shillong parish maulai parish maukhar parish laban bat parish mauprem. Lasdang ye kini kesni da kamas bakhoy da kabau Father Telesfor Nonglang ubalong parish priest kamaulai parish ulalong unong nya rangba ye kamas sagajing don lang Father Edwin Kahit Father Genesimus Ningnong. Lapen kut ye kini kesni da kajing mani ke sakramen bakhoy di Father Telesfor Nonglang bat da ki program prepare na kini kisantali ki zone. Bat daki tu ki khubor ngila poi shikabukut tak hidup pengindai syambiang kublai shibon.